Dobar dan, ovdje Freakout Srbija. Ovo je moj prvi klip na srpskom. Snimao sam na drugom kanalu, kao nebitno. U ovom videu pokazat ću vam kako da koristite Bandicam, koji ja koristim naravno. Kada otvorite Bandicam, skinute ga sa oficijalnog sajta, imate ove prozore General, Video, Image, About. Kod Generala vam stoji gdje vam je instaliran Bandicam, Autocomplete Recording. Ovo je da namestite da samo prekida snimanje. I naravno možete podešavati, na ove tri tačke stavite gdje hoćete i to. Kad kliknete na prozorčić video, koji će vam u stvari maltene najviše trebati, imate da izaberete dugmiće za opciju kretanja i pauziranja, to jest stopiranja videa. Ispod imate opciju za pauziranje, meni je to na F8, a početak i kraj klipa na F9. Ovaj ovdje prozorčić vam označava da li želite da sakrijete miša ili da se vidi, a ovdje su vam efekti za miša. Kada kliknete na Settings, vidjet ćete da imate Sound, Logo, Options. Options, tu vam je da izaberete boje, ali kada kliknete levi klik, vidite ovako plavo bude, a kada kliknete desni klik, bude ovako. Forward, ovo ne gledajte, logo. Ovo i također je sasvim nebitan prozor. Sound, ovo su opcije za zvuk koji snimate. Ovaj prvi vam služi za snimanje glasa i tih stvari, a ovaj je za snimanje u slučaju ako snimate aplikacije. Kliknut ću Cancel. To je što se tiče leve strane pod nazivom Record. Kod strane Format vidite video u kom formatu se snima i audio i njegove opcije. Kada kliknete na Settings, vidjet ćete, imate da izaberete rezoluciju videa, FPS ili frame per seconds, kodek, ja to nisam dirao iskreno, kvalitet slike, da izaberete. Kod audio, podeljak audio, izaberete kod mene stereo, imate i mono, frekvenciju, to ništa ne dirajte, kodek ništa ne dirajte i bitrate ne dirajte. To se tiče video prozorčić. Kada odete na Image prozorčić, vidjet ćete hotkey F11, to nije ništa. Izaberete ovu levu stranu, skoro ni ne morate da gledate. Desna strana što se tiče formata, izaberete u kakvom formatu želite snimiti klip. U About su vam informacije o Bandicamu, licenca i takve stvari. Vratit ćemo se na General. Kao što vidite gore ovdje imate target, to je da snimite deo ekrana, da, pošto ovako, ako ne bi sišlo target, ono će aplikaciju koju otvorite snimati. Preko ovoga target, kao što ja sad trenutno snimam, možete snimati desktop i razne stvari. To je bilo to za ovaj video. Nadam se da sam pomogao što se tiče Bandicama. Bandicam je veoma jednostavan program i namenjen je za početnike i za one koji žele kao i ja samo pomagati drugima u drugim stvarima i pokazivati druge igrice. Što se tiče mog kanala Freakout Srbija, namenjen je da pomažem svima. Sad ko razume ovaj jezik naravno razumeće. Hvala vam što ste gledali još jedan put i zdravo do sljedećeg viđenja. Ćao.